Bakansara aba nabajangwa abantu abinji abehandikisa okuganyirwa mu nkoreji abinji n'abagaiga kandi abanaku barekirwe nyuma. Zino kizibuke ene bayitamu kanso lists omuruko okumu meeting eyezi obagambye muyikiranise mutwihire mu abantu abanaku n'abagaiga mubaleke. That meeting generously ekagamba ngwitwa abayizire niyitwe banaku owatali hano tali munaku kandi bashangamiruka yabo kubegesa oku project eje kutwaza no kushimira kuba konke cyabireho bakaba beta amagomborora kandi amagombora beta abantu bace hata abantu bace bafune information kandi bagishireka. Bakansara nibebuzo kwa abantu abaraganyirwa mu nkoreji batorinwe ubo bagumize ngo binji tubarukumanya n'ekiri kugenda mu misho ahabwe nkora ya Parish Development Model. Gito nkaba leaders tutacyetegereza kwa batatumanyise hakuba ninyekaguza selection bakagikora bata noho harumu noho hatarumu then haro issue yo kugamba bagambire bakome mu munako akukirayo munako akukirayo turukumanya bampimera rupimo kikasengijo cyakakwiha mu munako akukirayo then umugaiga noha ikwa kandi tugenda buli cyaro abantu becyaro nibekoma kusigikira abantu abanaku babateka aside abantu abagaiga n'abantu abali hagati na hagati bayitu kusigikira ankora ya Parish Development Model yitwe tukwetaga muno focusing abantu abanaku nabashaba government okongera amano mu kushomesa abantu okubaraganyirwa mu ntebekaniseji aha kuba binji tine kibarukumanya kandi naboro azahamiruka na timuze zitisa abantu baburikiro oku sente za Parish Development Model shemukoze sibwa noha usheme kufuna sente ezo noha usheme kufuna sente ezo. The office of the RDC, I told you, it is your office. When you have such information, you cannot need a meeting zero. In your life, you have my number. Just give me an alert, and for me, I swing into action with my office. Just that. Tujja kuikiriza omuntu wenda kujja kumikiriza omuntu wa bukiro in the name of butimu okubanya wewe mukozi kandi nkwinaho busobo. Kyenjojo district einemiruka igana nkaga na mushanju konkemiruka mukaga yonka niyeta katungire sente miliyoni 17 eziburusako yatungire gasha kwa Daniel Bingana.